keng namun bagus melarang. Contoh balebur norok pengajian muslimatan jak saking binian mon bada muslimatan ngereng panjenengan pola minding dalam aten bah bada cekak dibudin bah sampai alampet kena potona sambian balebur aka sedekah pola kalau beringat nikah sampai alampet kena potona serepot ni kalau wala ya cek nikah tak ada yang cek nikah tak ada. La ilaha ula wa la ilaha ula mudabdabina baina dzalik tak gagasah tak gagantoh kau ingat makin ni kan jok nikah jalan dalam atopo orang letak bagi lebat nikah sengak le sengak jok ranorai penjeraman deki bulan ke malik pah posak benih ke malik pah ada orang ngomong ambuin mbian ganto ni kan niat ngajian apa niat ninggu orang lah jadi ya bener tetapi mau mbian niat ngaji ya jaolat ti saya rasa morok perengakin apa saya buruk paham kenya benyaan makin manika kun pera ngolat ti saya rasa morok tak berarti merengakin apa saya buruk lega makin ni ka bosa polan ke malik umpama cenga magi gula apa posa gia umbian umpama ke malik posa umpama san lagi ai lain tak posa umpama ke holil yasin posa san deba ga gula bah tada umpama san gula posa san lagi ai lain tak ada ni tak boleh kan nikah umbian berarti kun le meleki ai tak boleh faham mau niat ngaji cerak baik tak lagi cengeng lengan tang perasaan ini kadang-kadang benak aku ni kebayi leburan pengajian penikah siapa sih morok kau entar aja apa tertawa ke orang bener kiburu tak ngakoh setiap bener gula saya tak kena ni tinggi kini kopi bah ngocak dak rumah pengajian ni bro tak nyaman ni gua apa ikirkan rocak apa pontut baro ulang na boleh pontut baro barokah ambian moncet niat ngaji ya tak ngerti na sambian nikah ulang na boleh tak ngerti na sambian nikah bingung sambian menikah ja apa ya seterang aki kiai kok mata duga kerua sosan ambian sosan nikah sebedepak de ajunanipun Allah ketulusannya rola loh larang tulus nikah yuk bok larang makin biananya ma tulus nikah berarti kan ikhlas ambian magi hanya mak muhlis soh kuro berarti ada nama yang diharap orangnya biar tulus melarat tulus nih ada luar dalam mah bila abenta tembus ke Athena bini kundiri colok melono lah mundiri colok melono kadang masuk kopeng kanan keluar kopeng kacer tak nyolodur berakun kan leer kau dah ulama ilmu ni berakun kan leer tak sampai masuk ke lem Athena sana tak boleh masuk ke lem Athena ganti pun apa kibah ingat tahun 2004 lekor ni kah derma tahun 2004 lekor mon nyari reng pen terbanyak keng nyari reng bener sakoni